Setrek mas bro, besar mas bro. Setrek mas bro, alhamdulillah. Setrek mas bro, mantap mas bro. Babon mas bro. Oke, setrek mas bro, babon mas bro. Babon mas bro. Setrek mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Lintas Bengawan ya mas bro. Di kesempatan sore hari ini mancing lagi ya mas bro. Target ikan wadri mas bro, atau ikan wadri kepek sirip kuning ya bro. Dan lokasi spotnya ini ya mas bro, masih sama ya lokasi spotnya di Sungai Asin atau Kali Asin. Ini sangat surut sekali ya mas bro. Sudah beberapa hari nggak hujan dan nggak banjir sungainya. Cocok untuk micro fishingan ya mas bro. Menggunakan umpan gedok ya mas bro, terbuat dari ubi madu sama roti sisir. Menggunakan joran tegek 3 meter ini mas bro. Oke, langsung saja gas uncal ya mas bro. Semoga ikannya masih mau makan. Mantap. Menggunakan mata kail 0,3 ini mas bro, dan senarnya 0,8. Oke, langsung saja uncal ya mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Kena mas bro. Setrek mas bro, besar mas bro. Mantap mas bro. Wes sirip kuning nih mas bro. Babon mas bro. Oke, kita bungkus dulu ya mas bro. Oke, setrek mas bro, besar mas bro. Besar mas bro, mantap mas bro. Tawes sirip merah mas bro ini. Lumayan mas bro. Tawes sirip merah ya. Oke, kita bungkus dulu. Lanjut lagi ya mas bro. Setrek mas bro, alhamdulillah. Setrek lagi ya mas bro. Oke, kita bungkus dulu. Setrek mas bro. Yo, uceng mas bro. Setrek uceng. Oke, kita bungkus dulu ya. Setrek mas bro, mantap mas bro.
Babon mas bro, babon mas bro, sirip kuning ya mas bro, mantap babon ini. Oke, kita bungkus dulu ya. Strike mas bro, alhamdulillah. Oke, kita bungkus dulu ya mas bro. Oke, strike mas bro, mantap mas bro. Strike lagi mas bro. Oke, strike mas bro, babon mas bro, babon mas bro, babon mas bro, jos gandos mas bro, sirip kuning. Oke, kita bungkus dulu. Oke, strike mas bro, mantap mas bro. Oke, kita bungkus dulu ya mas bro. Strike mas bro, mantap mas bro. Dibungkus dulu ya mas bro. Strike mas bro, kecil-kecil mas bro. Ya namanya juga wader ya mas bro. Oke ya mas bro, mancing hari ini kita sudahi dulu ya, karena waktunya sudah sore. Dan untuk hasilnya hari ini ya mas bro, lumayan banyak mas bro, lumayan banyak. Lumayan banyak mas bro, udah mati semua nih mas bro. Hasilnya ada mati. Oke, jangan lupa ikuti terus video selanjutnya ya mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam iwak gurih, mantap.